episode ya gatatu nuko tuyitangije. Indege iri mu kirere do. Ubwato reka reka umuhenge urimo urabukatisha ubwo bikubugarura hino hino. Ubugarura hirya no hino ibintu byakaze. Indege nayo iri kugendera mu kirere kandi mu kirere reba imirabyo iri guturukamo. Numbaze reba ndorere nawe. Gahunda zipanze nuko. Ubwato reka reka amazi arenda kuburengera bwarageze bwararushye. Kumba ubwato amazi arabutupa. Neza no mu mazi mw'imbere neza ubwato burarengerwa bwose. Tayari bahita batwereka hejuru mu kirere indege yacu nayo irakomeje iri kuza. Hano hantu iri ni heza, ni ahantu hameze neza, akazuba kakiri nta bibazo bihari. Indege irakomeza iri kuzihetsa abavantara mu izina rya Yesu Imana ndengere ntabwo ariko bimeze. Ihetse abagenzi bava mu ntara zimwe na zimwe bajya mu zindi, barava mu karere k'ibiyaga bigari binjira mu kandi nuko gahunda zimeze. Kandi bajya bagiye guhaha nabo Nyagasani Imana Rwanda ya irambutse iragiye kujya irimo irambuka ijya muri Amerika. Abantu badanje buriya harimo abasitari, abantu ihetse ni abakire ni abagaga bari mu ndege bari kugenda bapangiraho imishinga yabo bameze neza baryohewe. Abantu baba batamiye ku kijumba, batamiye ku kirayi bameze neza, bakavuga ngo reka tujye kuryohereza ahandi cyangwa imishinga yacu tujye kuyikorera ahandi. Bahitamo kujya mu bindi bihugu. Dore ukuntu abantu bameze. Abanyamerika bari kwambuka bajya mu bindi bihugu we. Ariko numbaze tubonye ubwato burengerwa umwengero umeze nabi. Kandi izi ndege nazo ziri mu kirere. Nimba ariho zirimo zijya ntago mbizi, reka dukomeze. Ndabona nta gafilimi kacu kabaye gashoreje, reka dukomeze mu gace ka kane. Cawu cawu Imana ibandindire.